Tradicionalno teniseri Banata iz Zrenjanina bili su ubedljivi protiv ekipe Požarevca i slavili pobedu rezultatom 4:0. Aktuelni šampion nije imao mnogo milosti prema ekipi Požarevca, koja je pre nekoliko meseci savladana u velikom finalu, a sada je u grad na Begaju doputovala sa totalno podmlađenim timom koji je doživeo pravi fijasko u hali Madison i poraz od 0:4 za samo 50 minuta igre. Da na početku neće biti prostora za neko taktiziranje i odugovlačenje ovog meča pokazuje Ilija Majstorović, koji je veoma lako i sigurno dobio Arsića sa ubedljivih 3:0 po setovima 11:5, 11:6 i 11:4 i omogućio svojim drugarima da mirnije uđu u ovaj duel posle samo 10 minuta igre. U drugom odmeravanju snaga Vladimir Radonjić nije imao mnogo poteškoća sa Mlađanim Banjcem, koga je preslišao rezultatom 3:0, 11:8, 11:4 i 11:4 za vodstvo šampiona iz grada na Begaju od 2:0. Svoju odličnu formu u ovom šampionatu Valentin Nađ-Nemedi potvrdio u okršaju sa Lepićem, koji ga je savladao sa pola gasa rezultatom 3:0. Ubedljivih 11:4, 11:5 i 11:4 za manje od 10 minuta koliko je trajao ovaj duel. Priliku koju nije mogao da ispusti da završi ovaj meč iskoristio je razigran Ilija Majstorović, koji je u stilu svog prezimena majstorski izašao na kraj sa Banjcem i laganih 3:0, 11:5, 11:4, 11:8 i postavio konačnih i neočekivano lakih Banat Požarevac 4:0. Odradili smo ovaj posao potpuno očekivano. Znali smo od pre neki dan da će oni doći u podmlađenom sastavu. Igrali su bez Klajića i Đana i ovo stvarno nije pravi odraz snage ekipe Požarevca, koja je mnogo jača. Ovom prilikom su želeli da svojim mladim igračima daju šansu da igraju protiv prvaka države. Mi smo naravno to odradili krajnje profesionalno, pobedili sa 4:0 bez izgubljenog seta. Kao što se očekivalo, meč je bio težak zato što je stvarno bio nezanimljiv. Znalo su napred ko će pobediti, ali uspeli smo da dođemo do pobede, da odradimo to na najbolji mogući način i da uzmemo nove bodove.